Trubor nakaslem jong unong Saiñ Hima. Hadian kajing sha penthut kinong rap kasnong Lapangap hapo West Gentle Hills District. Hakinong shnong Karbi jongga Tahpat hapo West Karbi Anglong District. Usimbut Menteri Rang Ba Kajila ubas niya bhalang dhar ulapentip ba Thaw de kapis committee. Ya kani ubas niya bhalang dhar ulapentip habak yekren bat kilat bathai kubor hajoai haga arpau trek unailur. Ulapentip baha ka arpukandai lani laipau trek unailur on salum jingalang naga Bynta ban Thaw ya kapis committee habaro arliang. Halor ka jingdawa kinong shnong ban penbun pulit chu ha Lapangap Knang ban ay kajing idai kinong rep kamtam hakum gani kapor ot kba uba asnya bhalang dhar ulaong ba unse kendu yo chief secretary ringkat ke DGP. So meeting of saranga the frame committee wo lam melum lada the arpundi mele pautrik mo which on both side of the district admission ang wanda ke peace committee teto ko lites kamani na sa thu ini por asba sabul tut pri buyong dan ini kelam bisi lek mo Delhi mesti do monde walu ta haju poru idem in chat itu ada discuss mau temelum la de frame next week to chonga peace committee board saja bi district administration. Now when can we expect the border talks between the two states to no border happen? talk is a continuous process kato side by side kata sesuatu kuat cuma baca melalui kelam cakap tanya ini present situation je kelam usup tu bukan lah bagus. Em kediman kecing kerpat neki pejbat kata waktu penbon di polit open em di polit itu hajan yang 3 hari join Taiwan wan the government your request of action on like akan mundur cuma meeting of chief secretary or DGP or boleh boleh